with the belief of Hong Kong people to fight for freedom, we will never give up and surrender to Beijing. Hong Kong nandu yana marsho ki tawa ta tsube tamra la ngogo chige mangzu legu wa takshin Joshua Wong la lo chik la zamtang kongi rokwa ni la dawa chutan dawa dungi tsunchu nyeche ke yubase. And the same regime that conducted a massacre in Tibet in 1987, 1989. Marsho Yunzi Badini, Pena Chidongu Gigi Dunda, Gigi Ulor, Monsieur Taucho Chebuchi Gentang, Gana Namte Komuchi, Tangian to Mansu Legu or Marso Tonke. To the Nishachi Be Xinjiang Naging at Sugu, Zure Chuguba, Shunzi Terra Reche, Gana Mansu Tuneva Tachin, Yang Jianli, Asia Rangdikala, Tijuna Ibre. Kushe Yang Jianli, Gana Marsho Sobe Buri Shiki Putu Yinjing, Chidongu Gigi Ulor, Namte Komuchi, Tangian to Mansu Leguna, Shuken Yinxing. Ni don ni lor gana shungi zinsu chene zunju chede longa tuga wo nenyon yugen shi yinbase. Gechi niya tsokbe kuzab shiki. With the public security law in the background, we are afraid that national security would be used more frequently as a pretext. Hong Kong na tu mimangi dencha sungyob la nye ta ne. Ge sung ki mingto ne. Shiwe ngogo ki dunzum rila chanyo chishu cheru zhowe nyanga tonggo yoba sung shing. Di gyu ne Hong Kong mimangi majwe rangwan la gongno chenpo sushir gyuwa Tusab nga dejo na yubase. Joshua Wong ki shungi nyezu la kelen che mebe kar. Kong chida chungyi ki tse nyinyin zungang to chune tunyo kama choksom tsamle song mebe tsamsu, kong ki timsu ba gyu Twitter talam tohne dadin shik gyuta chebe nang. Tata tabzu ju zo me la. Mawon tabzu ki yusar donglen che gyu la de yoching. Nganzu tata tsundu legu wa shen mangbo ta nyamdo dunzom chungne. Ngon se yomi la dome Hong Kong ki mangzu tang rangwan che Kene chebe tabzo ligu nangdo shugyu yin xie, zha yubase.